share anymore na Ghana at 65 said Ghana edin fee edusie numa yekodi ewo Cape Coast no nsem na eda anymore nti say wo share paper na anymore Ghana phobia wo coach medi na say ene said de na mo ehre Ghana mamre ene yamane no ehwa ema dosu pa wo ema ne dosu ho omusia den intos wom nyadoa wom jene wom afi doko de enwo ene eniema bebre eniema ye de aduane a abom enti na ho na o share Ghana Daily Ghanaian Guide no na say uko page 3 na page 3 no or say let's uphold democratic principles Ghana man penyin ebra okasa ewo dwumade na se no na odi tu just say eniema hodo a ema kabima menkabi edimu eniema hodo a ema kabima menkabi eye kabima menkabi no e wo say Ghana fo esomu yi ebi ene enka bom say de be ya yina betimi atena ewo asomdwem ebi ne odo enti bra okọ dwumade na se a wo ne Ghana fo ekasa no asama ode to Ghana for enim say let's uphold democratic principles eye Ghana kabima menkabi amemo ne de empanyimfo entoto nas ne sent Ghana fo nsom ewo akonia sanyina mu na yenhwe ansana obeba no yenhwe sewa sewa woman bi kasa pa ewo 6 March no ofi he's from Africa but onu no ye prime minister were one of the West Indian countries or kasapa ne picture and page 2 no down no why afro no a very powerful man or ye bibinian kasana or a prime minister or kasapa or making waves globally pa into the nyame say Obeboa Ghana to celebrate our 65 years. Na ene International Women's Day, the ene share born about so said ye wo ye nyina na ye hwe no enchirima so esia. Yes, eya ye be kire oni din wo hwe paper no ma ye be kire oni din. That's it. Abna. Okay. International me to aso ewo the new crusading guide. Na hono so front page no Ghana yen 65th anniversary ID enwa enwa no mo so mo de abana o manpanyi kasa mu no waka say Ghanaians will resist coup. Na just o manpanyi asem a wo de atudwa no na say ye page 3 hono mo na wa kire mu yi na just say de o manpanyi pese o kan ne say said o man yetumi abre edru mpempenso a yenya 65 years no enya de say empanyimfo Bible adwumayefo kora be makwan ama obi aye na dwene se wo be yekub ama asumdue a yenya ewo man mu no ya ba be toto na se kora na chese o manpanyi asem a wo kan wo hono mo ano na me pese meto aso e de call the daily guide front page hono mo no so eniama bebre wo hono mo o manpanyi asem wo kan ye no eda ho e na afei nia menya interest wo mu pa eye IGP George Akufo-Addo or say bullion van robberies I call so e won kran hanom ene emia hodo bi no o ma ye nhwehwemu o mudi nkan ye ya o mo fa obremu ye no ma hu se a police fo mienu bi ehubom mu na no amu nkyeremu no e wo page 3 and that's why a serious pa say a police for account interest say IGP or share recruitment no exactly as a so share that means as say share recruitment no ba koso na yentie yeah inti emunchemu no e wo page 3 na omo chese omo hwehwemu amudi nkan ye na da na di say bullion van attacks are so e wo Greater Accra region specifically Adedempo yeah wo Jamestown no omo hu say yeah no anam so ma omuku police ni ba kono omehu se a police fo mienu bi ehubom mu enu nti omo to aso anoma ye mu nhwehwemu na de be pie kire bia no omo de ba be to Ghana for enim yeah Mamenko Daily Graphic ni muna o share Daily Graphic now front page no need to panic over economic challenges Professor Kwesi Boche and a day to Ghana for enim afi chief for other shot over alleged chieftaincy dispute in Tamale na say ahem for yi manso twa ewo Tamale no akwakofa oyene kese abapa tututo akomunti say ofa Daily Guide no and ofa Daily Graphic no and na ewe nimu afi getting women into leadership and also so ewo hono yen share emma fefe a
omo front page of Daily Graphic no and other pages Daily Graphic say na International Women's Day nti Osha Daily Graphic na Nana Kunedwa Jamai Rollins former first lady Edda Enimu bi Kwesi Yankee aye enso so Chief Executive Officer or Ghana Enterprise Agency ono so ne mfonyini Edda ho and Chancellor or University of Ghana ono so mfonyini Edda ho marriage nui hesi yes abaso yebo mu nyina abaso say omo aboa na omo bie kwan ama yen enketo na ye ba ne ye hwe say daache yes se betimi aba beye na yakoye anim achensa enti se wo hwe Daily Graphic na omo mfonyi na egu anim ene obi bi obeto bibia obi na ene ye International Women's Day die ye bo omo abaso papa na eno echi no ukọ Daily Graphic no emfinfin honom ba bi nso a page 13 na woman live your purpose to break biases Akufo-Addo Osei Opare Chief of Staff edit so ema nyina enim se ema nyankopon de niam bebre adua yemu ne sent obi biara emo ne homoden se obetimi aye eniema etresa oba wiase no no so ebeye bibi nti yes say live your purpose to break biases one say biases ne de bia ye kan wasem say udru baabi adwuma mu eniema bebre mu ema ye kan ye hye ewo baabi nanso ene chief of staff edit so emen na enimu say obi biara mo ne homoden say yesuku a esese wokọ adwuma bi na wo yesese wo ye ne ye na sa biases na ewo ye society mu no utimi eyi efri ho na ultimate level purpose. Say I watch me one word kayeshe into much right. Enti oje Daily Graphic na ene bia ubehu ewo mu eno no. That's it. Yo sewa prempe ene abna abrefi ajiman ena omoma yen newspaper review on Adom FM anope break the bias. Yes. Thank you very much.